Palawan songs together till the light of dawn breaks through. I'm going home to Belao for Christmas, for the holidays, to the island ways. I'm going home to Belao for Christmas, to my island home across the sea. We'll take a boat ride to Rock Islands, swim and have a barbecue, sing Palawan songs together till the light of dawn breaks through. I'm going home to Belao for Christmas, for the holidays, to the island ways. I'm going home to Belao for Christmas, to my island home across the sea, to my island home across the sea. I'm going home to Belao for Christmas, for the holidays, to the island ways. I'm going home to Belao for Christmas, to my childhood friends and family. We'll take a boat ride to Rock Islands, swim and have a barbecue. Ay, maluwil ka sige, umilita kiltin mura. Aro ko iladal, masibit to ni inin mertial. Program na kasi sa akin. E kita, program ni kita sisi may game nombre kan. El time akti, sin nombre kan Sunday, Jackson ambil musum bergit. Buk ngarinya, semula batangil mengari lutang ala kasi sa akin mo. Sen merak. Lako tuluin. Kaya andi nga makambes ma ang irmang makadamo na igel to si siu tretelel tel to si ak na mako te bali ko to si ongion del mera ang irmang balo ko ra o tia agenda ringi nga makambes sa facilitator mo agi ko ra tagi mo maskate elem maka kumora igel sabi Oy, sí. Anda kamal masaul eh. Ora idung eh. They will come back. Ini luas ka. Patuloy mo nila ay bida. Hospital makrebi ko sa ako mon marale o tamam. Yang aku ko sure kita era Christmas sama. Besaragam de kan suada mal. Utel te alle mal ulen ramil. Christmas ma bil. Kita alsis le kor kami mabut ama. Ate urengal ngar kami ma. Tapelau ma ngalekit ma bibir dikit.
Akmaral me ngaring ya amaasan masakak. Milko komira pluris. Amde tiarul plumil kumpal toka komin rat pularain. Rada. Dire kala kukara ang bere rambe masa no komin. Imurat ko il amal bil kuksel el al. Uwe klose ma edal silse ko muklay gel. Kumirigid ma klina blunding atara tianga maklol no lul adar rogira komiter ako to close so adar elangan rata ma tablum imral klo to trail ke do ndasungin lo ses el di go mesringin namo de kas edlo sendi bat nila ada kut mukli ko komirigil ka mal takan et mal ke ngiril mo ya ngil tretel la ko o ya blur oreora ngiril peksis ni ula komiri mal sel do meseng di mo erong edek club segel mo tol hang lo ya wang ba ed igang mo mo ya gil ko miri ula se de mal kityo mung kada polingitra ada tegal el na tut kumra government ma obangra government lo sing ba to no mo kringi di ada blue girin mo parten malon nit lo se ku tegal club se de ko mo club lit ma clear ma gal to pot sisra besapa ako adi mo se gidel kang mo ko ya ngaria imurat ko el malsol mo ko to dit armelalius tira ternomre ko endra sabado mo sande akora ngaura ngaria o legal lo business ngaura abu ma tokol betenela lom yo giliga kal momes cycle el bu lamat armelalius ma alius umul mo sende ngar edeldar telbu amlam malar armelalius el buel ma liu sangara okotei ngaka ade ko tenge borai du ka ma kampes lo sengaria abu e untia kan de ngaka ka amal ko ngaria ka email data liu sang kasai dik mal bigi krisel lo cycle armelai satia egel sukumung mera blur bela or mai kal blu adi tamal liu sumabu e ka mal korau ula business ada uspre especially abu ngakamal ko tal kisa abu ultal mal armelali so ngakaulum tas so nguk tiliu sa tamal mong agire de lo sika aldu ulle lo se engalo ulle ka ngania pedikl ada PCC narmul pemistri el kumam tel di ngarabla pranda ngarabli raklub se yang ari alai ia suebo armelali uselbel mo sois bel mo sida ta se tu ya tuta gimche engar ahmed el tru madrengel aikal armelali uselmas tegidel di imul nai diregl la buger ngi ma ngawas ya gambil gramo ise dal gosera ro ruset project ngau nagel tokol karkar mulu tingilal met ermit mo ayel yegidel sodaste gidu lu gida panno to mal ko dilak la bebi ni ya bebi la di adin gida gelom ella gel ulat al mol mol melali mal maklo se lang ya kim imra basol ngari di makaldak mung galo le ka mengis mol mong ng modera gel ulat al gel mol melali mung mal ke ngol to ko mung gira adang ngarde elal merusel project se girin motti ko se ki magaral sukum dia kan umur se kita mati especially kita bubble down kung mo se kita mo ya hindi ka mal interesting ng kaya armela loob sa dire ko mas ni makwasi sel super la ko tel wasay ta au la armela loob so at kaya kita le project na soldo hindi ka ngira soldo girel sel mora ka state government tra ang ayaw urmar ato ngayaw uram tamal la mali marketing dia la dia engal bu ga brol che hending ko le Jackson brol dinga ngara social media na to ba ka ngai bo sa sigul to le ngosing wal ko ala ka respond adam government nga ura le tiari ka bes ya o tumo
ورورنيم تو تقدم قرار الامر Hindi ka naman nangyelwas eh. Kaya ikit el-blue reading til sodas. Siya maalia armirali. Siya kal question raw si ngari dia. Di tial blue tal blue tial soda. كويس Mga government ng yaw lumaktol government ang tidilmuk. دي قال قلت دي لا غاريا يا Ang dakil mo di medum. oo Yeah, okay. Regardless, ngayaw ra, a face ra, a total malala, atong lo, malangi kayo gito, armeraliw sila mo. Ito, mga kaswakal mulmur siya gito, ula kasi, magara, tirakal maruktal project el soldra marigel, en guktiya kang ertil gilet tiyang. That's one. Number two, ngaringi ako ra, respond ra, ang kabalment ra ngayaw. Let's say, for example, ang sugum, ngedel dartel buwe, am nam tamal pabira gelbu al adal mli al adal depend raw maki oy وين قال dim la ka ko raw daw mo kan palsay دل ملين قال ملين قالوا لقاوة دلال ما كن قادوا لسن التلال تلال بو أدي دلال الأم برا جيمول ومسا قال Tindat buka bebil. أو تنdat buka bebil نيا tingil muluka bebil إذا قالوا أكشن قبل ميت المولو سن مكان Hindi ka gaya kung meron yaw sa mulin. so til ay exactly exactly til ay dia akploy lo mes ngi ngarngi ra wal tele ila el ngara kapalment magitar atrabalu kada bloin mo kada raise ra issue e gora dia ka respond mangmoy ito malugil example tial liga ang atmaw tial sektor ang atmaw kung kora di tan laal ko ra ko tokoy hindi ka tatangelo sa presidente magisil ngwa ko tal bakas ang ngolbi ra kalulaw ng state ra atmaw ang tiragal candidate tagyan makontrol makasal en maligyal tokoy makadamo rumurtil kirele sira asen kem lang na December 3 December 5 ang lot tay marko makata magisil manulo tiragal candidate tiragal dakalo ngay makata meng sa September malar adrir ra outside del may kada naman sa simulatory ka sila indiya ka la authorize sa election commission elamu to hold a run off after a run off algo niya tarasyo berni kaya kita rin alam mo kailan mag-focus sa may nakatang garang tanggal makotel ngwa tulom to kaya ko si siu tiletal ng ngarngil ngayon na manifest itself na so is bravo do swear na maru ka ulay ka toy maganda ko na kasi Pwede dingil mo to. Dingil mo to lang. Dia kamal interestingly kita ba follow up talaga ng mau mga kauding wal more tigal other all be mahulo wal mora Lucian vice dili ka vice speaker lang auto ka mga sa email delegate ng pamak mo ulay rak makulay yang makaran el alwas was hindi ka kora mangira delegation ng ma president ikaw yung delegate el age ya balwa mam lamba ra dalwa seria ka dia ka teliul momlita meu was ko kora dili ka mangil bak ya silu wai siya ya agi dam ngira adal akla mo buta presidenta senate pak mo ngili ko was ya crowd to trail Ang ko club to tre. oh ya lamang final ada senkyo maumte tildi Ang ano niya atleta igudo ngali. Tidi mo ratel status table ra olbira lular ra sils. Engwa imol lamok med mangay. I see Idi utel rider hindi sel edek club seng mo to. Hindi speaker am la mo dia ka bol adar olbira lulaw, ma vice speaker am la mo dia ka adar olbira lulaw ma. hindi ada ng mormutan Ada ang hindi ka lo magre ka gidel dokon. Ako mas hindi ka lo magre ng baw. Sugula ay sildor ng silgira la bruno abnur belar al sils. Tial gogus. Hindi ka tartin masada ng baw. Kasi fakat ma kasi erem lemade lemauriw. Ela hindi ako yun, January 15, January 16 na ako mangyayari wala. 16 okay. 16 days El almol mutradori, one of them 12 days, more 28 days, less than a month. Yang nga al selti almand, ang nga niya, ang edal siya sa magkloomilil. Papari. Mo travelment mo pari. So mandaka na say, tiragang ang sebedal gimer ra mo de but maklit yang ra al selay. Kang kami bakit oily
selbe kabelment el meso isip kung etiram urni mengarnya igel temel tial el special el special election matemel holiday sebela kata ma ako ta uti gele mela kata klase igel toil du menggetukuk timom ere mesel ngorang arngi sel wasay sel muaral ma el ngulo obli sel kotel beot raral melom didri siya bolom didri the path of least resistance. So tiyan ka sector at pang amo say gid. Mo kadam ere mesel ega sel boy say ral abo lagi. Ang sel mo ang erul boy ang kotel boy ang diako dangay say. Ya di ya ko din siya say. Karbi kimirar mi de clear mo be mo Hindi ako resel ko ngariya tala. Permin tala. Abe ko bala adril may maguger. Bolbo oleh kasi nga makalike kamlay. Magista silday before siya why sila makikita kalagay mo ko ngero ak may mga tiyang mangira sa special na run off palo gibran wala ka pora trouble ko to tiyan sing mo. So say gid interesting. Mutial to para armelalim siya man di na kalikal to kal domestic ni say. To para di ngari to para pero sa ail. Say gid ako nasa ka para describe tial el tertial to ko yung ginangar nila. Why see. Kata tong okal ai mang ala kang gel bigay sa mga katul. Kata tong okal ai. Hindi why siyang meltasil sa grupo kasi ere somebody has to muak plamat. Sabong. Dia kang bilang sils ra etol sils. Kita man lakok lang mas rataraw raro nila at ako ra ay kal Christmas light ya kung naswen ako ra ang aramong en katamray ang oblil tiktiya ka ba igam family to investa marata dengi malay telme si apli mangaring ya mal dir kungil klabo kol price sa makal ka mesa ita say gidam la shift menamo dia ka malobli del kora wa kampen mga ramong obora ayar trabila obora Christmas spirit rabbit lovely. lovely. Obora ikali madala playa, isa tiap madala playa temblalo alay tinangi maksokos. Sige el amla moyo del mora state government. La obora Bethlehem. Island Bethlehem ako ang patratal sen mal klabo ka alay tinangi. Mora Long Island di regal sel club sing klabo ka alay tinangi. Eka mora yung latif rai sai mangarngi ma obor wata bermasang obor keren so teleta lelwal ku kora kabelment tamla asumergi ele obli la tigal ngarngi Michael McClough business betul. Ya sel debet yang publicity siap oil bekel rak ngarngi dia lang ngover bringer ela compare mo regen Bergula sing man me kamani regal mergol 2 years. Ya mela sa sai mang akum daswe inaw guk taram so tial holiday celebrations culture giram la shift kata blo ko namo di a state ko ngamlamo o takawak ma-close celebration sama ade urang ala kabon lalya for example ulo mo ka kabelment mo or mulay kay milgol kabelu mo amo para abulu mara ata utosfira aiga mela ka to di alwi din di segi da ukisa ko ramla mangot tele la Christmas as far as sel rumula belu to pedro olde warang grid to goni ar moran cristiano tira Halaga adro malay sing. Igal sing mulai ngrasel kurang mal impresif at kami sel kurang palo ko nga siring ri kita sin moms. Elan direksan mal mo igal nga ba waktu mes sa Facebook. Sel ko tel to kalay tingi ulung ko to por di mo kampa. Along island. Nang ko te cloy over bear. Mesel nga igal light tel mall. Misiing tial imo long island del Vicmar. Ulugom ko may gay kita light long island. El mora erong utpar ka. Eng so ko de erong utpar ko mesel hindi mo diwal swel basil sugulang sel kertel si. Kada may gay light ra along island del mora ay raisay. Mendire kal mo titiang ata agay bibridge.
leng guklo oriora ko ton beto ka resources ni sektor sa resources ni beto ka employer ni beto ka budel beto ka rangi misil bugut makla ay si ayra ko commercial sabel hindi ka maklok par ka ngi sabel lubut makla so in terms hindi ayra sel dula se ayra tara simbol ayra sa sel obong klabo ka lang ngaringi atim ringi you know Isa. ngaringi sel kora cherry tial kora tua betul kita mak termor sel pula you know tial kora awang sel mo ni kan tapi ma trala ang sign rasang bisi ira like tem sel tabong mal klabo kal marat sel ak na nor ngira kam sel eli Mas ko misi na Facebook. oh marat malo mai sel mom sel bot mo to malas asing ngilin so kora theme so yang Starry Night ngarang kela theme ringi tem le announcer ni mengarangi siya gitu ngungil klabo kaleng sel tabong at family marangal kiram namo matemom tetong ok malas asing ngetil tira mutel ndestara tarra kal kuklo kora mo nga igay gitu al kukora help para you know holiday spirit nguk ngariya ule yang nguk PS luulang ngoy ikaw mora par esel maigi titira hal kan mora par mga tuwam temili le mitra friends at ti you know ngungi la feeling rigit sel sabong sel me ako to club light ngurul mo ra before elan da ko ngi ang adya ka light ra ngurul mo din No, dire isam. sel me so for the some years in lulmo ra Bay ngari alay bay laka ngari alay trakoksay. Oksay oh Angat pang. Oo. ay sel ngurul mo say kita mle ako to club light tingir sel alo ru ring ay gel player dial crown so ma ikang klabo ko tiale domra olvira kalulaw sel rendin klabo ko disel ade kal alam mo o dia kal loro ringi ng ade kal amal kakarak flow loro Ela kumesengi kurang mal di stadi ngi. Aka kasus eli akmer ngalge ka de gore kel bala alen sera. Mula alay te. Sik no. Ya mala ise ta mula alay. Hindi makal waiset egal merkorra. ay see Sira COVID amla da kaysay adam lo say patengiti. Magumese el arraga ko mal tukubet sa bright es campaign mura ya nombre ka rakam sekta rakan mon buta 2021. Hindi bright ra kong bali. Oo. Mga kosetya kita ngariar bebili kita ko wa namungil bisri. Tiara may especially gal pro kumbali. Ang wal otilos ado mesa kaysay kita magisa. Diyan kala omo sel ni credit ka nga kita nga ramo ma luma campaign rebelaw. Omo PGST gidi mo mele write off expense ka tial Christmas light. Obtrol kumbali. Ang program ang after mo ang mara PGST. Mang tongongel misi ako baliin morsel ko tungar ba sabihin. Lesel ko pol lolo sa tax tili to right ito of yung mora finance ito kong eti. Ikita dia. Kaya kita man tiya ka magdamman ko. Hindi maral ko na di kaya nga family spirit. hindi government lang October sa ito ko spirit na Christmas in terms of Marvel light turak lang ito maralo Hindi ka bilo ay setiam la kung dasum la mo yun ngulmura Labor Day. I see Era Labor Day hindi ka diligid to celebrate ra Labor Day. Ang government take over ra Labor. Award tigil ko trungil employee mga ram. Aro ko to ka di namo government. I see. Ko hindi aman niya why say Michael holidays ra even before ay gal major holiday kasi start ra ke ako takol holiday beside ra New Year kasi start nga ra Youth Day and Senior Citizens Day igil yung oil government tablo oil spearhead activities sa CLC mang katablo oil hindi ka mo kasang ka kada namo depende ra. oh kasi ang ngarak program na government mo tuon lamata kasi arang lagay halang youth time ko rakot maklit da borgen maru ko para ilek program markaw ma family kaw katablo oil leng tokoil buhay ay kal halider binaw malele cha youth la youth ang arang ya to school ya to school of parents engem ngarabla ngari activity kaw marang lagay let's say science fair ma cultural fair or whatever
So kada celebrate el blue. Sel guk ulgum guduk para mar wang abar holiday. Ya kablo oil guk family time family spent together. Abela mo say din mostly ang sel to ra let's say youth day. Senior Citizens Day, Law Day. President's Day, Constitution Day, Labor Day, ay kita global men mereka. Ablo oil government, ablo oil yan. So tel to na Christmas, mendira government tam natin rally do masi ra. Ngo a culture am na shift. Waisi. Na-shifting mo kuri, o kira kulgura after git. Waisi kada more gravitate toward the center, eh? O kabalmenta mangal mo. Lulam to ko Kamu sa oya waya kamaldi, letelo mo malak. Because it kamu na mo in Barbara mangisa to mo. Interesting Yes. akong dasang tiay gitu. So akna try lomdas wa igal to ada makwasay tiang tial ngarngiri lang tiaya asyuga ngargi lulumu rai aranti kan namera kabar mother mangla manifest ng wablal ngomel mel tiay kita abe hindi tiang awa mom tider ngi ngarnya wala tiang. Yes. Hindi na lang kabar ya loro ni Luis. Hindi kita maangul mo magtor bela. Masel para communal society in kadablo oil dia kadil kaud plan. A state plan, a government plan, ra event mga tele kat tuwa mo. Tiay gitu ngil bela lo asesel de bela ta ker imol blue kada imol blue aldabel mga tel mong oil dia kadil kaud molot kaud. Waisi. Oil tokol blue mong aro Hindi naman mo pagkiltial. material manifestation na culture gitu hindi kita lamor ang kapano. Nasi sa Christmas, nasi sa holiday sa ni kaya gitu version din. Sen molo rate tele me mo tigiul. To si kira o ala ma. Ay kam di kaul mol da oil. So sel ager away stel ko niya ng mga alwasi. Nga ko rin kelwos. El tek tutan mura town el dispidol mo espidol men mga rot el hokori. Malko ta tekala tial town na mo ko ngira sheriff and sheriff. Ndurin kel as malaka del tutaw kasi kam iway yung mga rot armel mo di mo hokori. Malko sheriff palko ta mo to oral town nga tungang il af mo tuta sheriff pasto bani kasi kau nga man tutaw lalak tablo engal armema nga oser kau mo ngeme kasi sheriff hindi ako ngene mo ng kalbos. O kidel tiya ka bula say kidel ada nga kan tol kidel tial toy. Adi kaya si Pedro control ni blame raos was en Kamu kira kabul. Kamu kira tial am. sige daw pa din lay. Yes. Kahal le kutu dia imo. Kita melsat nila presidente na tabi tingel langas aududira at kabelment 10%. Jadi kan mo langas aududir tinggal ngarbabal atra 10%. Til gumes ringi ruba kumul adra bulu. Ako mes ringi Christmas bonus moral mga taklit. So, bakmal na eliak pa sa babin makmutial nangisir babin ti the finance sira ungay mo makilul mes ta dingi na ududira ra. Ila sel do mes ila nga other bela nga other aurora blue bela nga 6,000 sa other blue other bela nga 5,000. Sel do mes sel seguidel agel figure to the finance ya 10% ra other bela am sugura 2,000 el morana 8,000. Kaya lang nga ududis. Ya 90% am sugura under 2,000 rai. Ya nga 20,000 el mora 7,500 8 am sugura tiga 70% ra other ulo. Mung sel gumes ringi akmal oe nga kami nga babal at malto ka dili ako mesap president Batsi Pichasi sa ana 8,000 almost 100,000. Ya Pichasi sa lang ra 85 mo na 1,000. Ya rather ulbi mara minister sa lang ra 15 mo 55,000. Mung sel gumes ilam ila tirgal ada kabelment loror ako mal o ngerti giril mo pa di. Hindi sel lomes already temlang maangari na ikan mo kulerurak. Era tumutungo angari elander. Era maral mel. Ma question o si itirgal tal sugol adan
el mal musuka Oti ba central ada bela musuka mal ngari ulo. Seldo mesen to ko ambil disparities sirkla ka rose ra nga babalat mangari ula. Malakwa osin tiga kita radra pension mangla ulo de ma pension tin mat. Tirkel ada el musuka ngari ulo do oti ba central musuka ada bela musuka mal ngari ulo. Siyang magarak tin NDYC Ilo ita president marado obilo asi. Sugum kong kung Christmas presente ko kumili pumili sa asengkyo na mga asengkyo. Daw da bebil mortigal ato ko tunga daw bil ato belaw na private sector ma government. Hindi ako kailangan si Erema ongewal buil kita mamruk sa refund. Dia Kita filmuk sa refund. So tiay kita ang area. I mean, let's be realistic. I mean, I tend to think was a president tatim le propose tiang al di metel ales na man tial temel all bira kululaw ulgum kata beten dia kal bolto koy Di Wildor Rengas. Ngarti lagi dah tul ulit tiang. Tiang kumdasen olbira kululaw dia kasebel di mosono mama di ko ngero ko kirel ama mati omsu mangarang tele en mo happen tial dia akpai wase bay mlangu it in terms of political tactics en ungin mo uspe tial en tiang ora ulgum kamal madalom sibur mong kara mo matamtem ka utum modal metane presidente lang ang sibara utum malamdam garangi lesel sebel tiang ngul mo yang lemau tulmo si siul bil siak aku tabdira ang matulog matang ang matulog mo lalo matulog aku ka ang problema ndiro ko si siul ndira kala mo ta udaso ngigel in terms of although a policy forward convince ra adra blue ma adra government and it's a smart way to put out a policy. That will say, before telling the central ang arin mo trigal high government officials ra olbi ma executive ma judge judiciary. Ang aring isa to deal compressed wages. I mean, wala 10% ang ari lesser again na umregal 2 fiscal years. El fiscal year, central fiscal year. El nila sa 60 tala 75 cents an hour more back to employee na government. Ma state government. Mang tiyan lo meregal, igal lo meregal tu ulgum ka count tal sugum ang area $3,120 and more ang imol adra government. Say kiti amni ang area ngi. At talamal say, hindi ka total malel say. Serbuk Thomas ra sa restructure government. En wayal blal ngun gen blaryo ududen, el ngulege din gen ngarba ududen. El problem siya say. Al sugu makaw aga ta lora school kamlol mo kauriol mo experience kaw kauriol mo adu engram kam le spend ra cloud time lo rior ngara school makal pangalay ngem e ka earner tial degree kaw ma adu kaw ito si show them kaw mangkal di series so say gito compressed weights awal borrelin mo mga tugol ra experience tin madu ti saya lang atira nga naman albira ko lang mun 2-3 weeks ako presidente ang ilugas ni mang mabanggal so beringan nga kami sa albira ko lang el address raw dudir ar judge mar president mar minister albira o iti say gito diregal say diregal mo kakara ka to position ra national government abay di clue dakal clue laso tiang ngarang small gift sa dome sa finances sa Brumelaw tiang presidenta Nakabaldro siya ngarang but how he present a policy as he say Cambes Yoel Moses ngarang niya ugaw may kagi na uno mulay ka ding dia kal durangal wa say durangal wa say ay kita policy kami Gomez kami the fund kay policy el ay seral ay get ang ari ra state government national government a $5 million sel 60 tala ang lumut metra ra mang lumut o sisira fa para $10 million armor traw dudir al atrabalur al time ra state national government aral tial nga sa kal
di mere del di tigra right time o ul mo harar tirgal ministers marat ol bin may gal persel 10% raw dudi siya gidel compressed wages ara amo kara da ka do ngi kara 2 million te lang aku kya ka di mo o urungul pat hindi ka gegre rudo so to ko era ega na mirgit siya gidel tara cloud expenses na government. And ang di mayor other olbile. Other olbile na nga giri lomes luasay. Kami po daw priority. Kami po daw mata sa ideal maklaw tutile lurior mauda sul giri dagit all taut. Kaya ludo. Mura ang ari ra ang arba klaw tutile kaya ko to ra nga. So sa igil priority akira mo mesa nga lesel subo ma olbi ma president ta pasepsiang ya to ra let's for example, to housing, to hospital, to karang amadel. Kaya kami nga kasi dia salary tip sa yung priority. Hindi na normal mo ngilo sa igang letial government lang over $100 million. Maudaw ra kang pact na soy so tourist maral mo ra orangi ibento madrik ngariora at sira ra wala mo niya COVID. Ay ka nga ulam awre matial PTSD el di sois makal report ko tong 10% rin wal lay kita maklaw la audo na sois para am trigit wala ka do mesra leadership la kita force rungol government to sois el ngar nga kita alsin da ko tan no mere el heber niya dimla kal PTSD wala ngira na mesak tal sa government lo asi kabo ay gagid oyawal maral may ya hotel priority proposal salary. Hindi ako tagay. Hindi ako kakala daw messer ng let's hope they will. Hindi kong tablo wasi. Tirikan meredel, tirikan ng arba other bela. Abula. Asum siya kita o singil wasi kama man abulam mga raw duda me kita ngar eungilate. Bring hindi na kalgina mo face raw reality. Kita dito kamo hire kadulong nga si iya ududela special prosecutor el mo $120,000. Assembly $85,000 ko al kurba ng $85,000. Ang mo mereka April Crips ng nila sa SP. Mase mo makateket dia appoint tamaral mo SP. India aling amle ito kaya kasi tial $85,000 global recruiter at India kan adal susorilin. Ang aramo ng MLSBL, hindi ablura marigel. Mandiri ka mo o cloud ngi minta ka adal itak cloud na marigel merbelaw. Ma olbira ko lawa milsak lisi of president. Ako ba sa up to 120,000 global negotiator. Mangyari na tamaral amlo ko ngay manamo ta nga private practice. Elang full term le olbira ulam la. Ngalim elang 5 years lugum dengan office 5 years aktual sen. El mela serudo. Mo si sel para legal profession yang way sige our judges, our lawyers, book taray policy decisions sa government marunong ding seldorule yung wala ko ra bukta kasi mo di lang sa ulir tang emi tira atro olbila tira kasi tiri amrula la kada attack sabi ang di fund ni tagin ding halita do tak tira mo volt ko to ko that's the reality sa darula policy. Hindi may ang tingin was siya start that program so many years ago. Ikadili o uri ulit tangkal ikana Mr. Gid padamla kaysa ni lot of deal was minimum 36,000 ang dudela more at sunung ya il materun lagi. Kira ilek ratar la. Mga ondas was gid mo sa minimum bergid en anga 7,800. Kemudian dulu sekarang musim iliga, tinggal armat ilur. Mengnamo kira dulu mesetiang mengul suri, ngakakmal dia kumrang kalau kedi selongas auto. Kira teruli omsu. Mal selongas auto dia tal marta yang kalau ngartiang ngakuk milkra namero tita ngartiang kedi kosa moral auto suira dia mat mumkit luro tomala. Kung migil man mong isuwi, yung nga kamalong na suseng gilin mo ba? Gito
Sika aldo ule, yung nga sa auto mo ang nga at 20,000 to start with in the next salary na yun. Ang nga 7,800. I mean, tiya nga amral na kasi kita ako aliyar adraplo. Ako mas niya masunto ay siya albolin magdirim titito patang ay kang mas ra ko kumataklir lal. Masukay ka gid mo amla 10% tiya sa mo din mo magisa mo dala. Interesting yung community students. October 1, 2025, ala 2025. Yung mas a minimum wage mo fatala. Ilang ira sa October 1 mo fatala 25 cents. Yung mas mo Sila October 1 yung nangilas mo pa na. Kailan marami? Mula 25 10 mo balik. Kailan? Ilan marami na next year mo fatala mula sa sumugurol 80 hours 400 tala. So sel avya kabol kakara ka dira ta government rin ay get tablo ang ari. Already na nga lakra fota fatala. Tiang avya kabol affect ra government close business ay hindi kita tiang avya kabol our foreign employees to are exempted yan. La daksal ba Dili. kaya okay matan dire mal mo government ding sel domestic to era economy abdul belo ako to go part of tial economy a salary la sel klo do dira adra belu en klo sel more murta sel now say gid mo sa kadrin wasi at what point en sebel la sobat sustainer si sebel la klungel economic growth absorb tial klungel economy project ringil mga taltan leng tial to era government for example cloud do ako hindi ako dengay ako kadyo mesra umusube ka projection niya kasi economy belaw amal mol crow ilang crow mo kung economy real FY 2025 alang mas 11%. We will say mga 22 ang di crow average sa 4.2%. That's a big 4% is a crow and a healthy crow. Sel maral mga gumes elngi clow lam alu siya to era construction ra tulong ok ma government ma infrastructure ma siya kita gumes elngi clow lam alu siya. Now this is the danger. Aigal to era construction na dire kalmo emot muro sel magim the sel clow lo ya mang el bola ka aurior bola ka kikari construction bol beto ka available adraurior ma kikari ma so is bra government ma ora laktal ora stoang ma warehouse mga raktel en cloud set pa ka economy ako experience rin apay gina pero mes niyo say sel bol way sa giden ngarnya ako ra soft landing about the land to po land around the them to alu bang dikabul so say gina apay gina ending milangoy virtual Palau Economic Review 2024 di Quattro School USA hindi kalsal mal masawad sa resegi del wase imtial iga abay interesting lo sa ringi orang ringi said Palau Development Plan 2023 or 2026 say still in jaka endorsement raw iga hindi katokor ospe Ngayon omsu. orang Itiang awal ko updated na material usado ni. Problem say macroeconomics analysis rin macro say. Okay, si pero nga plan may mabiro say el arraken kato increase ra ngarang kela shares by telal percent margo igagita nga activities igagita funding rin. Problem siya kasi sige del macro analysis economic analysis siya o tirgid kasi tial program nganya resources ni sabel sustain over the long period of time sige it's what's missing kasi sige na subiri do kasi tial plan kaduk timbro ni for the sake of putting it on the table
Alo metya kata maran ngani dedicated resources ngi kata maru ngi le. Sales sugum kato barura to ko economy, sales, construction industry yang giren ngani sa sales analysis ati. Naging appropriation mo. May si mga amak pa di mo riya so okay malungit yal al analysis sa kwatsa school ang maskit sa igit. Matsi adalo mesra economy in the future may mesal. Ela kamo mo por itu tial tugora pension. Kaptigi mo dili kumese tial wa pension ma SS. Tial tara macro componentra economy bela. Tial udo todo every 15 madole sila bui. Ya dome singi egal tool sistema tim ablals. Di play catch up. Something has to be done. Tial lugar tial malo robotung kura tadi yo. Iku kapita kalau nggak sa udah tidak nggak apa-apa atama government mungkin dia akan make sense kasi kita dia nggak suka dia dapat magkli ang ramo tu. Kung das ere mga tmok ko ringira. Ngar elira. Radra government. Ito ka undas sumla mo rim to remurtre. Adi gisal taar busul toy. Aro ko senior citizen sirbelaw. Amla ang araw dudiran everybody except our senior citizens. Eh, ay galo dudiran senior citizens at TV para anan at 2010, 20 madaling ramdam mo ang $90 $150 mo. Wala average other meron musukura. SS absur nga ang elol mildarten mo ang ara 5 to 700. Oh, itirgan mo adra government mo nga adam suka nga. Tidak ba imsukan? Di kaptar. Kalau suka SS, suka pension, makro amal ngarbam exactly. Telal mo. Say, average sila ata government nil musukas pension plan na 1,000, 2,000, 3,000 mo. Kaya it's an interesting part of kaya mo sa amin. So, ito extra pension. Kira kaya kita aral mga taklef at apart sector tin mat kaya kita mga true mga yun. Voice. Mang ngara ngot. Kaya mo tang likyal. Di alam. Mas kau mga nga private adim suka SS silbom temen engka am suka SS ma pension lemle ngabal ada kawan. Suka over 2,000 ra awan man. Ela kaya git. Al sugum ko dok ngem lagi ro ko daw ngara SS nila. Agil ngara savings sa investment. Sel mohara ora adam suka SS. Akid malara al sel. Voice. May akid malara al sel. Abay boso. Adi mo so nga sel hindi trigger musuk, kombi mo musuk 74 cents every $1 Bulo sa sum musuk $100 lang. Suka $74. Ikaw mo musuk $74. 26% reduce. Om nga pension plan na government, ikadi mo musuk 57 cents per $1. Patso mong hamle $100 ang musuk ngi, ikadi mo musuk $57. Ay ge ulisin mag-flow reduction ra lang. So unang important doon. Hindi ka lang mo dia kau do. Hindi mo sa hindi mo chero. Hindi tirigel urior, amo haraw tirigel masuk, hindi malulangangat el medio. Kasi mo dia ang lamuti al bulo. Mo sila tirigel gidel. Sel sila lagora mo close to tiya. Balik ko barula adra government lo. Asa gim nam tigla el million. Semblo. Voice. Semblo ko ngora dire luay kan dolo ko Ngigel dito tukoy makatati mong web siringi di ang aral do para olbira ko lang makarut tigirel ma obisya presidente makalolmol man masawa dringi our senior citizens adim malmol masuka gel mle telib lududir rangaram namin mo Kita Klapagalela politics sa Marigela ngariya Democrat wa Republic. Manja ka maluwi na already ay ka ngariya sel Democratic National Convention ito mo pa sa platform pagkamloon mayroon sa okay priority ka Medicaid mga pero inong kakaraw sa approach hindi amok tiya tira adios sisiwe hindi ato na tiyak sa ikidin yang ada more olbi kukti ngi maurungulel ma kaya Lalo ka klaw ada mga masal ta para important policy issue en marigir kita siya kadilun mo move to make that change. Remember sila Palaw Media Councilor Elia debate hindi mo na ka imol candidate mo na sila debate luwa siya belaw ngil busul bulo
Arbek Adam lo all sel debate mo yung la siya. Oy, kadakmal abul kadakmal mga. Now what? PCSD sila el kotol monday rogo tinggal dulu Now, kasi tiat tiatel martia Ano mo revela rogoy. Dia kal. Hududi la dia kasi kiat sa abra ng akli. Sige da. menia mal ko tak elang mal mo mutum ko takli tigel masuka SS ide kalau suka pension aku termal elang wagel mo lugo sil SS tir SS adi mo up to 1000 di tigel Yeah. ang president And 6,100. Oo. Dia ka 1,000 tigil may kotol merred. nan di sukum ko masuka pension e ko masuko segi de campes la 700 e masuko sel up 1000 pension aklo bang for example way nga ma At sa gulura, katakat ng gulura government, mang gamsura pensyon, masuga SS. oh Ang dapat siya. nakamal example ila wa asa nga masuka ora 2000 Leng ko der na lura kablement ngara pension nga Nakarim suka email da. oh nga masuka oh ela sa mo sige mo akpal ma kung di kalaw kinam dum para kala dum di kaldu ulel Kaya sa igi dia mal clone legaling tiragal abel ngara private sector asel retire mal di wana source of income why see LDSS yan adra government retirement mang $15 why see Albe klada either kom dori Dori, SS. So, all mang important address na to era pension plan. Le sel ulgum matamal ti pension plan. Yara adal dakalo spe ringa mo haraw ni. O yol sobre ni. Legal resources sa government la level mo haraw ni. At taxit direct tira nga private sector. Mangkotal unfair. mal unfair All mang important tilgin so hindi ay ka to sel sugo mang klubog. Oil kaya pang low priority ni. Oh, hindi sa sumdi immediate term katapos oil so Ano siya clear si ta maklugo, bobe maklugo. ela mal ba pro mo ko ragit puro la no senator introduce kaya gidi ka pension na natin mal na ko besen nga kabla ka not invite ko mamal mo idim la ka ada mo dim letal nga ka mo testify mal mo mapasis ya malungil hindi mo kiara SS because ela gidi tel was ya suko mo tel pension na mo stat ako to ko mo 500,000 lo egil every mol arngi egil mola tax ka mam kamam ko ngara SS makose ela sem mo tax ka mam mo hindi ko tigal ora kablement sa stat amo musuka kay hindi mahal unfair mem mo da kay kam malbut alsi sakti ko amdas ay ka do da kala mo do da kay ka e kamam ko bakaw sel oborgi kala mo musuka 800 musuka pension e mo may nga 2,000 which is really good Halgo ay sir kamo, halgo ay sir ang irma. Mlamra la dial. Di tigal makatmok. Ala kasi kid milyon lo ko nga president. oh Lu ko din milyon. Dali ablal sa dar tumo tu madangan milyon. Hindi ka ko lagi ko bilang sa naklugo. sel kaya gitu le. Ada tiap sila nga na tumadangan milyon. Gini. Ara imo close yan. Kita in fact also makawal ala $15 $50 kaya 15 na ako. Kamalulis el mongol tial nga sa tela klaro. Aman malung. Man alung lang. Lekyagit. Tirgal nga analysis sel economic report wala say. Tirgal milso ka $60 sel number of fiscal missis. Wal $120 eh. Ngwal tingilu loge edi. And because of inflation, amla ko uli klor say. Mag-still tidir ka masong sa 4%, ang wal tidir ka sure. Tupul ko marat takoy, nagi either set 4% tidir nila yan. Kita angul mo o banggel tel inflation di man mo. Siya government tingila hawo ay ngari. Hindi tidir $15 ngari. Hindi ka katal ang ari na senior citizen survey Ra last 10 years. Sel $50 lilia social security. Amle laps. Hindi mo lang obsubel. Ko remember temder tiya manglo to obsubel. Mangkora di tukora siya kung ba sungin tingela senior citizen sel. ilak malo mes am rigile sir campaign am rigile Trump maro republican sa dirulwas agibong ara la cross memory Exactly. o agibong ara la memory Ang ibo ang social security umemor ba? mangla marana am riga ulo mes a demokrata o ba obise telmal lang lito asi
el ang moments ang aralak lalo elang ngukle yasu intaka 2021. mang ba aralalu ngletaka se elang yasu alu basta mangigel awusan mo ya sekyong kaltrampal trala tengena ada berberbe ka din gilas mo Jadi ako das hindi sila lugong kang. Dia ka pari men sen mom tar tigal logal tiksit na di 3 amna regal radio masao da. Ade, Ya baby tedi mi rarar ba mo. ngani assessment na katial to ra pension mato ra SS. Ari president tamle submit ra SS reform, pension reform is mo. Tora olbi na kulang. Dim na kalong itentigarin amrek tial. Madim na. So, ala adra olbi la dim na kal soril marar release mring luriyo. Esel mring luriyo, enda ka dibol assess tial to koy. Hindi na sel hindi na balul wase kami nga mo ko lese yung proposal ng presidente. Ako masal ang ilul mo 65 years old. I'm trying to recall. And then every year kamalara partial mol urang lise mo 65 years old. Amok tegar siya kasi mang kada som clinical meron ko increase ra contribution to 9%. I see. From 7%. Man siya gina nga ka. Olbi ako lang maldim na katal ko long. Yung tini na ako ko simbolo Olbi sa ako presenta kamo to das osisiula. Nice. Grabe day one. I see. Ya ko man sulat terong ang kagila ang kaliwi na subdi de wase. Beli la etiu bunga teme da malik peska. Sel. Yak nga mal di Sel so lightning out sel. so kuk mo adra news kuk raigel niya kung meseng direk kuk ketokora Christmas ma at lungi club sel elal luaya sa Sunday morning si lombros kiandera okay ngani tigel adra otobay mo mbros kuk liwa ka babalao está trang SRM liwa mo mandir malungin ngani set program ra akabilment ra par ma kamang mal mesay gigit dito ko berko etel night market kampe sa kumesa ka ngari kung sa Google kung mo gira anong island ay to ko lights kasi ako 28 Friday na next week ang mo gira right Sinaralong ilan na di ker oreo. Iker mang malungin mga tambal ko kaspuso de mo kung mesay mal enjoy mo kung mesay rangal Marahil o sukulay ke para akal may kang milil dire ko kuam lang oy kire ko mo mabuto ko lang de street oy kire mo ko asila mo ko posti sem ko ra ko si siang lem ko o klore sa sound de ano bang mal kuat na ko no mes tial la bluad len moel no ya sen kyo mo ko ram no to ga igil ko kuram lo awana ra udas makka to el akal ko ra ko lak sois para sarlakan may kayo betul activities mo gito mo enjoy Hindi sel ko niya kampe sila ko tuloy. No tekli da kawan mo regar ro. Dia sel just to tial Mr. Uludong kasi mo sel obong anda kalungin larong tial bisil legal tial busi malay. Ngul larong mo mararangal kalungin larong bis. Kamera na katemra rumur terma sa mestik tial ay gagi dagel ko from time to time entir mar parents sa ay gang entir ar murtel igam beto kay gagi to Hindi malakas sa gigri. kaya gidel to era PSL government agum dasu ako ten kukidel adrabalu ma si civic engagement trigi agum sa tangar sel direk uspe agum dasu ling kata adra bloom kata maintain sel civic engagement trigi mang sebedel ay gagida sebedel mule sebedel ay gagida le talk shows ra radio ma TV sa malu sa babier malu sa malu ngateng wa epol important lang sel kadam na ilang lamom wa maderngin ra katakora o mesel wasay sel bodolis aku kumes sel karak tol wesel wasay gida adrablul mo engage sa community our leadership team let's go mandia and kadam kuruli sel culture sel relationship ra drong our leaders mar drong adrablul tanga mengkay nganya kay schools ra drong ikat tabalol sai dia ka sota ka mental win
Selbol win moda kasi magputigingem munggira del dia kal yor win malu seding kidesmisi ide gitar adra balu el mo mimok lang. Kasi am criticize ra leaders ra ka makabalment ra ka. Kasi provide solutions. Adi important kasi hindi ka struggle engage kita mar leaders git. El alsis pa ong true ong eru lolbi el government constitutional government republic ngira del malamol mer segi del aku kor o mesa igen lamo mari ragen tiai gidi kada area government mato mtasu embrulo lang kira del mo partner kita government makarakal ito segi del ya viva ya la kada bolse en ya kabel en wada approve ra government medi bola se di mo mame so segi aku ko sengera how we can better improve the governance ma leadership ra blur belo Nakakuk selgu mesir niya surang lensans. Adi kasi separator ngi ma president surang alus. Mesir bladder lil mora media. Adi kul mesa news ra tutaw. Ya Trump am nastat sur tirgil adra. Ni adra kongres mar ni adra news mar ni adra. Mangari om sodel en dia kalior tial su. Nior tial maraul gombali. Adior nga seng sergi dio tretergi del di mol modial sim edno nga regal urede. Lekde mo simbay dulia meral to even do meral to. Kom na sigda mal global gul gire del. Ara dra blu ro giri lo ngil lo mesergi lel suma. Ara dra news sa otto bedia ud swir. Emeral to inding awan ang awan ara ud swir amraul adam. Di har adra la staten mati tergi. Lekde nga ra kari trira. Ya abu la ada awat tial bladi tal tabo na karagari sum abrul todo di klima. Yang set mo. Maxim bar segi de mangiri adra government marogul adra umrara government raga. Government trate al may taise. El mot magal lo mangela media umral wasya media ang yawan branch na government. Having said that, yang kaswakal ngutial teal yung military rubag mereka sulila ang awak Bayob, Bruce, Makrek, Ohana, Shandon, RJ. Tirkagi der bulu tirgel agi masado ni ngartiang tiro orar tiarogil to ile korar ko blimi. Malube ko mo mga maldili te ko regel basyon ngaringi malube ko mo o mga te ko regel basyon morim so kan mutel te alle e merenga sulilo as Merry Christmas al suko magda makal mutro rogi ngareleda di kal garel ngaral bakum terang irma makambes e merenga suli for a job well done ngaringi aruba kan nara siabale o mesra imura program ra pop a pop padre alam mo yung comment reaction yolela a live stream terla. Kasi selbulu mesin ni rabli lalu mesin ni rasya. Makimutul mutalte alam ringa sulu rogo Merry Christmas. May igong mga tmok lang yung mga kukiblutin mesin belsan.